Kak dintoh bab caretana roh amid da Allah Ta'ala kaangkui ngolatih beten sebedah i dalam kopur. Saampona teloare roh amit adu guste nyoonna itindak kopur ning kuwa beten se ancor. Terus pas mangkat erona sambi kencang pacelena roh ngabas dari jauh dak beten se ampon bau. Ilong colok kekerdara roh nangis ipakaja sambi ngocak dak betena apa engak dak tunyana. Engak beten sengkok area kenengan takok ben boleh kenengan sosa pada beda sosa kasta. Bila depak lema are kakopur pas intar poleh roh ngabas ijauna beten pon banyak ulakna. Ulakna kandak teginga beten akare tolanga pas nangis pole rona cek melas sesuarana. Sambil ngocak dak betena adu nama pas enak adu palang teking kemat kare tolang. Apa benaria enga etunya peleben anak foto bentaretan tatang kebenkan ponakan. Bila depak dakwa ketona telasen dua waktona boleh Lailatul Qadar panang kelen petolekor. Bulan Asyura ben Rajab tengah malam mare maurib ben malam Jumat Salasa roh datang sarta sosa. Terus entar dak bengkona nang eneng ibang labenga sambi ngocak dak potona sengko parlo dak kabekna. Sopaja banyak sadekah asadekah ereng tua sapa pole seenga muntah potoh seni serah.